Sura-sura Jesus bangku ersinal saltota Gelubu juras mehuhi cingana Athena Ersinal saltorang sini suraken Yesus Ersinal saltorang ku tetap bersinal sal Surat Yesus Kristus nandangi geluku Pehaga turang senina si sampat-sampat Ersinal salterang sini suraken Yesus Ersinal salterang ku tetap bersinal sal Mejuah-juah man banta kerina perpulungan kekelengan Tuhan. Jumpakah kita bas Rema tanggal 10 Juni 2026. Ope dengar siorati kata di bata marilah ras kita toto. Tuhan di bata Bapa kami sini surga, bujur Tuhan gue berikan dua simbaruman kami. Janah ibas warienda pe ate kami ngorati katandu. Ngerana dage kam Tuhan. Sebab kami kerina anak-anak endu go sikap guna mengi kencah. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus kami ertoto. Amin. Perpulungan kekelengan Tuhan kata di bata si jadi renungan man banta ibas warienda ibuat ibas Heber 10:2 ayat 14 nina. Meriahlah ras ICP. Janah usahakanlah ngeluh bagi singena ate Tuhan. Sabab adilah bagi ICP labo banci ngidah Tuhan. Perpulungan kekelengan Tuhan warienda kata di batam persingeti kita gelah meriah ukur gelah tetap meriah ukur tandalani kegeluhan enda dengan meriah pe hubungan ta ras kala sideban silit is kleweta ugakin gelah banci kala sideban meriah ukur si ikuti ngai kerina kata-katana termasuk pe misalnya lit si meriah akap na judi mabuk-mabukan narkoba mari kita bagenda nina sikutkan nge bagai ngekriahan si tuhu-tuhu tentulang kerina kriahan semu warienda di batam persingeti kita gelah tuhu-tuhu ngayaki kriahan si tuhu-tuhu janah kata di bata di baswari si sentah persingeti kita maka kriahan si tuhu-tuhu banci sidatkan adina kita ngeluh bagi singena te Tuhan. Eng perayakan ta ngeluh bagi singena te Tuhan. Eng si banci maba kriahan si tuhu-tuhu mandirinta rasman kala si deban silit iskleweta. Dalankan singena te Tuhan, dalankan kebenaran keadilan. Ja mungkin warienda lengan teralokan kala sikap ta rananta perban kita nahkan kebenaran kita mungkin banci isalah pahami kita dilecehkan kita diperlakukan tidak adil kita dipandang rendah labo dalih tapi kata di bata nuktuk pusuh perhatian teman maka dilawar yenda la kedun banci saja minggu sireh bulan sireh tahun sireh dungna teralokan kala ranantara sikap ta. Maka pula kita gentar ibas ndarami singenate Tuhan amin namlala tantangan hambatan rehman banta bicara isumpahi pe kita kata di bata Nehemia 10:3 ayat 2 persingeti kita di bata ngasup nalihkan sumpah jadi pasu-pasu. Maka tuhu-tuhu mari sidarami singenate Tuhan mari sidarami kriahan si tuhu-tuhu ibas hubungan ta ras teman ta manusia. Janah ibas situasi si sulit baginda banci saja ninta ya uga kakel nge kita sibuk nangukuri kriahan kala
persoalan tapi melala dengar berat dengar syukuri ka kriahan kala tapi enda me tugas ta suaras kata di bata memang kecenderungan zaman apalagi bahas situasi sulit bagi genduari harga naik rupiah melemah dolar naik harga minyak naik kita rusur ngantre ndatkan BBM lengaka perekonomian stagnan menurut analisis kelas menengah Indonesia menurun perang Timur Tengah lengah rekedungan siekrina banjir banca kita idemi kebiaran ibas situasi genduarienda kita idemi kegelisahan ugange kari ergua pandia kita tapi bas situasi si bagenda pe kita yajuk Tuhan mari kita maba dame mari kita maba kriahan man sklewata maka optimis kita meriah tetap ukurta janah guna meriah ukurta sidarami kriahan setuhu-tuhu sekali nari silakoken singenate Tuhan iba situasi si sulit pe tetap kita setia man Tuhan maka tetap meriah ukurta bagi kesaksin Nabi Habakuk lah kesaksin ta res prinsip geluh ta Habakuk telu ayat 10 pitus 10 siwah mempersingeti kita amina pe batang ara la erbunga batang anggur lalit buahna amina batang saitun lalit buahna perjuma larulih dia amina pe biri-biri mate kerina dengan go keri lembu ibas karangna kesaksin Nabi Habakuk kainina tetap nge aku meriah ukur bas Tuhan kita kan dibatakap si engklini aku Tuhan kap si mereka gegeh man bangku desken nahebel kih paguh ibahanna perdalanku maka la celus nahengku amin na ardalan pe ibas deleng-deleng si meganjang maka tetaplah kita meriah ukur mari kita tetap optimis dalani kegeluhan enda di bata si masu-masu kita kerina amin ras kita artoto bujur Tuhan go indekahkan kami katandu simpersingeti kami gelah tetap optimis dalani kegeluhan enda tetap meriah ukur janah ngelakukan singnate Tuhan begegehi kami guna ngelaksanakan kataan enda Tuhan melala kekurangan kelemahan kami bas dalan kensa tapi bas Tuhan pasti kami megegeh guna dalan kensa ibas gelar Tuhan Yesus Kristus kami artoto amin.